Class 10 rokni maidumik amjokmungni routine diwi rijakha TBS rokni bagui mo routine rijakha 10 tarik November 2025 ni saro secretary Dulal Day ni yaktui mo notification kariwi rijakha amjokmungni routine gaini rokno tabang saikena nai class 10 metric 2026 rinai rokni bagui 2025-26 roje maidumik amjokmung rinai rokni bagui 26 tarik February 2026 o tongo English tei barta ni simung 3:15 jora tei 6 tarik March 2026 o tongo Social Science, History, Political, Economics, Geography tei 10 tarik February 2026 o tongo Bengali, Hindi, Kokborok, Niju bahai tongo teisa 14 tarik March 2026 o tongo Science, Biology tei Physics, Chemistry amahikeno tongo barta ni simung 1:15 jora hingkai Biology hingnai Physics, Chemistry hingkai 1:15 ni simung 3:15 jora hingnai abo class 10 rokni 19 tarik March 2026 o tongo Mathematics Basic hingnai 24 tarik Mathematics Basic tei Standard abo tongnai hingkai abo haikeno exam choliwui thangnai tei 24 tarik March 2026 o hingkai 6th subject rokni abo kwbangma tongo o jaga norok tola o nugui mano abo rokni amjokmung choliwui thangnai jotono hambai norok video bujimagana hinui je taklai 12 maidumik amjokmung rinai 2026 o kaham khe relaidui norokni puila amjokmung maidumik 26 tarik February ni simung 24 tarik March jora hambai।